Ngimvusele Maswati Lamahle lomfundzela tindzaba namuhla ngu-Andile Mbingu lebethamba embili elangeni lanamuhla tisihlanu kuyo Ingci. Ingwenyama yeNkosi Mswati wesitsatfu seyitfole emasotsha ase-Equatorial Guinea kungeta tekuphepha kulandzela tinsuku tekutsi kukhona labafuna kuyigedula embusweni. Kanti ngakulokunye umvukeli wemalungelo eluntfu umnumzane Musa Shophe usishiyile emhlabeni asaneminyaka lengama-93. Shophe usishiye emva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 ngalesitsatfu Entsambama emva kokuhlala esibhedlela sikhashana. Umshushisi we-International Criminal Court Babe Mark P. Dillon sewubhale incwadzi yekuvuma kutsi utfole timphepha kanye nencwadzi yekucela kuphenywe engwenyama mayelana nemacala ekubulala ngesibhuku. Kantsi kulokunye-ke emalunga ephalamende ayasigceka sento sekusondzwa kwebantfu basondzele umsimito ledzide. Ayatfokota nekutsi emagama awo asahlengekile ngetinsolo tekutsi ngibo lababulala bantfu kuze batawuphumelela elukhethweni.